Hi guys, I'm sorry I did not post for the past 2 weeks or 1 week. I'm very sorry. Oh, I forgot I can speak Afrikaans. No kan ek. Ek sal want om Engelse movies te kyk so. Ja. Jammer as julle in die agtergrond goed hoor. Sê nie kom by ons nie. Moet ek Roblox video's maak of Call of Duty mobile video's maak.